Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kekhusnam ke basisha kala bandai kepala ai di kipat ba namar ke film kadau kepala thep ha hello Meghalaya kepada kerunsan OTT kepada film ke bon bha kipat ba kipat peng. Yakni kekhusnam kepada ikum kenong job ya baru ki film la sam do menteri rangba ke jelau Konrad Sangma ke jinge dan lang menteri ketenat jengok kai prothei uba pol lingdo. Yakni kekhusnam la pendong dega hello Meghalaya kepala pelat ru ya ki kindon ban ai kran ya ki producer ban penmi film lingba ke hello Meghalaya kat kum ki kerdan. Hari ni kesngi Konrad Sangma baru ba pol lingdo kila samru ya ki khusnam syaka shlong shadhaka naga film Dhaka escape kepada ke music video ke bon bha ke pej ya ke long try do ba sections imli bala sam khusnam ke bon tam ki pej ke short film ke bala penmi da ba lanciers imli bantip company ya ke jingya linti ke film ka daw layo banyak keren bat uba Kiki Garot uba director bat producer bat ikong Wandri Pingrop kepada kepuran. Di bat ini, kong Wandri, ni iba kasih menekong mak hello Meghalaya ka award of film yo ka award of film yo fi award. Niyo ka film ka ba kibriti stana da pet. Kiba pet bonda. Ka film yo Kada mo. Piso ko no ba pi yo film pe khat ne ko no pi sa khot man ne ha ka haste. Ya, ni gim nong pikra ga hamar ba ni dang ba ke program no to. Ni i ba kita award tamba nanu ko kenal tahu. De po yang ni paling yo so be ba kita kerteng jong ka film dap da jikman. But kumle jibo ne thi ke perlo ke ba pej ne ka film ki bala Aisha kata ka jing support. Wandri, sikinten ka x ngam ta ba pi ka yo. na snow ban ai ko play bech kipat ba naman ba dailing ba kipat ba pakipet ka nika film ko ka hello Meghalaya tegi sayo apat ya kanika award mendaski de kublay shibu ne phi ba nadu na cinema hall man ba gi pen film nadu na cinema hall hadu ka OTT platform kum ka hello Meghalaya rupiah pen phi as internet ban pet de kublay shibun bat kanika award kadai ka jong phi baro Kadai ka ka award. Kamli ka award for kadai ka award masih. Nilapang na ganyo. Kadai ka award masih. Te piso ko no ba? Kaya thula magkikip na pitap ya kanai ka film ha hello Meghalaya. Ano banay ya? Benai yun do. ni chat mentau snam Mentau September. September mo. Kamu nanya lay banay eh. Ay tang lay benai. Ay tang lay benai. Ta kibri bila te ka ni ta stana. Kadai film kong na baksen buat no pisan dur ba Konrad mo chief nista. they ka sining kong Sinengkong. magi ocean road Bos tenang. Dapat ka hello Meghalaya rang yung iyo. nyamyo Niyo ra masya. Te setenat ya ta ka film joki film kadaw ba yo award. Te film thamai yu ba pinak pikrem ta. Mentah ke film thamai ke bangi lap krek ke bangin pelaj la shimsnem ke de ke borsing. Ke teng ke film borsing. Bat kemilinti bah ke nero pin ai kita ke jingkershan. Kumbang yang mene ba ke jingya linti jongi ke de pe na ke jingkershan jong pi. Klem pi ni leng mla ke ban le e. Mar ni i ke jingye jong pi ta ke daw ni la tur su su sekmat tang bun tung stana bi pi ban don kata ke porno ba pinya kemen pinya risa pinya kia pohon tak milinti ba ni ke borsing ro pinsa itna chu ke film ka kham pher su ge bangila dap bat om bagi lat haj bagi film khasi ki bun bet ka film jingit te kani ka borsing kade ka film ba naka production jongi na ki ga studio ni apni ya ka action baru ke baya show banya kadero ga long election ni action politics politics Bion jikra man ba ka bersing lo kani award dia. dan bok kata Kani ka wa ku chief minister man ne om pemena gran. Ki hal apply an gran. ya ka tu ni have apply but kinu ki ba dan ke sap khila ban apply ngal ba chief minister la pelaj kata ke kran ba khila ban ai ha ko option na ko film laga ka story jong phi ka dan sisa kata ka kapun stana di kitu kinong screen layo kata ka option na de kene ru kadai ka we ka lat ka ai ka mai jani ni ai ko sibu na ka government Piso ko no ka ay jumentoy sa ka hello Meghalaya ka kasan saya ki no. Hoi, ka Christian adu kata-kata ba ni kinong suna film ni ada bela versi kemen. Namar ba manswa
Nilisat peni bet ke film tang biju cinema dadat nanti pedangi suyo kendet nanti nanti tambah lek pelat si kisnong andre minta pada hadin bang ida pelat na biju cinema ngila ben pelat susah kisnong hadin nang ta pada pilak det kamai nut pi ai na alum hantar pi akam hantar ki ai pisai long bet kumbi ak lo nanu ban Cepat pisau kumno apa kawar kan hello mereka kan ketiga pine kan penhiar ne kumno ya. Nas no ba gani ka Hello Meghalaya ka penkentiu bat ka ai jing pen itu ru ya ki national film ndai tang itu ki bala pau na do munshwa ndai ya ki turu ki national film ki badam shusdam bat kum juru ya ki nong ak mo kum ki puran ki ting shop ki badam film kum munshwa ngakan ma pabangi pelat ya ki film ki brio kim padawan ai ki play than ni na ba ki bon ba ki brio ba kim ni kim la re ban wan shko pasar ma ha ndai limba kani ka OTT platform pada menta baro ki brio ki wan ai play ki wan keren ki om ba film ka itanat ka ma kala along no ko wei ka benta ba ki pa baro na baro ka sor nong kendong baro ki lala lo ban ka film te kadai ka jingkentiu na ka sarka Hakan ka borsing pi aku mi aktris ya. Hai. Hakani ka film borsing nga syu komi actress tangba ka role ka compare banyak kiwai hangne ngam dadan kam than syu ngam shampap than re ngam da sham syu kinsai ba comedy Aktor aktor idai Arif Mukim kan bunsin ka bunsin kadai ka music video kadai tang ka jingwai kam dai na ka film borsing bon ki basung sok bakla ki namut balaat nga bar itu aktor dai borsing dai tang ka music kai video kenal kau senap hal tu juga. kami nanti hino bang pada pej bunsin kinya pej bunsin Tu kuliah bun ni sedang kendo. Boleh sibuk